Shalom, selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan siganu pari batta bani panurang sokot nerion. Pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih sombah kon nabi hubamu Tuhan. Bani panurang sokoton tetap sir-sirham. Laho manisi hanami marhite hatamu. Halani ay pasu-pasu hama hatamu nasiol icalo hanami. Ase kabihatan na mangguluin ibagas apa pikiran nami jana saganjang nyeron tong-tong hatamuin ma nagabi onjolan ban nami ibagas nalaho makorjakon horja nami si kanu pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen asya marayan bani panorang sogot nyarion na boy sisihan nami marhitihun ni channel YouTube on. Legapan sigano pari bata bani panorang sogoton Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2020 ay matar surat bani buku Hesekiel bindu 10 sada ayat 10 sia nama katahon sonon. Jadi berehonon kuma bani sedia uhur nasada anjahan konon kudo tondui na bayu hubagas sidea padahon kudo uhur batu humbani daging ni sidea anjaha berehonon kudo bani sedia ukur namar panghapan. Suku-suku na parlobe aima bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Masih adong hataon ipadas nebata marhitir Nabi Hesekiel hubani bangsa Israel bani panorang icia. Aima halani adong hapeni halak na mangagan bahasa na tarbuang aima halak natang sibagelan dosani. Aima ase marhitehon ni hataon nebata sihol patugahkon doko si tarbuang sidea onma na terjadi onma na masa ubani haganupan bangsa na tarbuang ay bereh konon ni nebatama uhur nasada nah konon ni batama tondui na bayu janah padohon ni nebatama uhur batu kumbani sidea na tarbuang ai janah berehonon ni nebatama hubani sidea uhur namar pangahapan sukun-sukun na paduahon mase maningon bereh konon ni nebata uhur na sada tondui na bayu rosi ipadahon nebata uhur batu apa iberehkon uhur namar panghapan sadokahon sanggah lape terbuang sidea ubabel buitu mangdo na ihapor sayai bangsain janah marsombah sidea hubani si sombahon nalegan. Nah jadi proses habuangan Babel ay proses panandayon diri ilobe-lobe ni nebata jana dop ko si luar sidea ibuan nebata sidea keluar kon habuangan Babel ai nebata sendiri ma namamberehkon uhur nasada hubani bangsa ai uhur nasada artini ai ma pitah sada dasa uhur ni sidea laho marsombah hubani nebata jadi langa dombe ur na marligan-ligan siol manomba on por saya hujon martenger ni ur hujon langa dong bisonai tapi gabe sadama ur ni sidea laho marsombah rosi martenger ni ur hubani nebata artini ai lambe bangsa Israel nadup salpu sidea tapi bangsa Israel na baru bangsa Israel na domma mangahapkon hamubahon ni uhur ni sidea sonai age pangarapan ni sidea dopak naibata janah totu nabaduahon aima lang ni situasi atape kondisi rosi parguluhan ni sidea nabayu tumang na ibahin naibata tapi dihut dohoma inahkon naibata tondui nabayu ibagas parguluhan ni sidea. Dus duay sunon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sanggah bona tahun tanggal sada maracara keluarga do kita.
Jana mampen sahap do kumbani na poso atape si posonan das kubani si torasan. Nah totu ibagas parasapan taikan masih maapan do hita. Ipadas kita do homani agi harapan ta, sona agi pengakuan ta, apa komitmen ta, rosi surani hurta. Nah totu bapinang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Soya do haganupan pengakuan ta ai, soya do haganupan komitmen ta ai, soya do haganupan parsahapan ta ai, atape sura-sura na ipadas kita ahaman na sior-sior janon ta ibagas tahun na baruon tanpa tondoy na bayo ay maase maningon do hape ni ibagas pangakuan ta ay maningon do pataridah konon ta bahasa na totap iberihita dirita ibu bahay tondoy na bayo. Jadi maningon ibagas tondoy na bayo, ibagas semangat na bayo, ibagas hamubahon ni na bayo do kita. Anggo langadong tondoy na bayo ibagas guluta sahalin hari soya do haganupan pangakuan sonay age sona hape jenges ni komitmen na do maibahen hita bani bona tahun ay na totu marhitihon ni ay ma ase iberene bata tondoy na bayo kita ase bayu matongon haganupan ibagas parguluhan ta songon na irusukon ni bata ibagas parguluhan ta jana marhitihon ni tondoy na bayo na humbani ne bata ay ma padokon uhur batu humbata uhur nalang urah marubah songon batu ahape isuan ahape inahkon iatas lang tubuh nah totu lang sonay be bata na doma manjalo tondoy na bayo na humbani na bata doma margatih tene gabe uhur na marpangahapan. Artini ay anggo uhur batu porini pe itangar hatani ne bata porini pe iparlajari hatani ne bata langadong namubah ibagas guluhni langadong perubahan na terjadi. Nah haganupan ay halani uhur batu ope na adong ibagas uhurta jana lang homaya rusihita ado tujuan ni bata marhitihon na masa ibagas parguluhan ta sigano pare marhitihon ito na bayo na humbani ne bata ipadaw mauhur batu ay humbata asigabi uhur na marpangahapan uhur na sensitif uhur na urah mga hapkon na sihol bahinon ni ne bata jana na irusukon ni ne bata ibagas guluhta ase andohar matongon ibagas tahun na baruon uhur na sada na humbani na bata tondoy na bayo na humbani na bata rosi uhur na marpangahapan na humbani na bata matongon na totap marbagal ibagas guluta ase lambin matoras jana marbuah matongon hapor sayonta sonay age pangarapanta rosi horjatta ibagas tahun na bayon. Amen martonggo mahita ajariham hanami tongtong Tuhan ase songon naduk parlu be ibahen ham ipadaw kam uhur batu humban nami janah inah kon ham tondoy na bayu rosi uhur namar pangahapan sonay matongon hanami ibagas tahun na baruon ase barang aha petongon situasi na dopak kon hanami si gano pare boy total ihap kon hanami bagal ni idop ni hulu bagal ni pagkahulongi mo kuban nami janah marhitihon ni in matongtong humababa hatamu matotap iben hanami nagabi oncolan ban nami ase lambin marpangahapan hanami jana ibagas tondo na bayu na humbamuin matongon hanami laho pasangap kon goranmu nama pasingin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakon tonggo namion amen. Oras sobat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harmatongon sa ganjang nerion marhitihon tondo na bayu na kumbani na ibata matongon bayuma haganupan parguluhanta terlebih ibagas na makorjahon horjata sigano pare. Shalom.